Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima. Keempat ya? Keempat apa kelima nih? Empat. Keempat halaman 20. Ada Mas Paijo, temannya Markona. Silakan Mas Paijo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At At ghalabat ghalabat wa ma malakat aymanuhum wa ma malakat aimanuhum is if misqala misqala. musna Bukan, ini wa salah cetak, Jo. Salah cetak. Masna ya, Jo ya. Masna oh wa sulasa. ya. Fankihu ma balakum nikahilah wahai laki-laki, para laki-laki oleh kamu masna wa sulasa 2 dan 3, Oh, masna. waruba dan 4. Tapi dannya dan bukan dan ya, artinya atau. Boleh nikahi Ya. kamu 2, 3 atau 4. Pain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa adil, satu aja. Gitu. Jo, satu pun belum, gimana mau 2, mau 3, Jo? Iya. Gitu. Ada kan di tetangga saya 5 isinya, berarti bukan. Harus Islam tuh batasnya 4 paling jumlah terakhirnya. Oh. Kalaupun mau nambah lagi ya berarti ada seleksi, ada yang dikeluarin. Gitu, tetap 4 jumlahnya. Ada tetangga saya sampai 9. Gitu. Tapi tidak Islami. Islam tetap gitu. Harus 4 paling batas terakhir jumlahnya. Masna wa thulasa. Kemudian kamu satu aja belum, mau 5. Ah, ya. Oh, oh. Yuhsinuna Yuhsinuna. wa yuhyi wa yumitu Huwa. Huwanya ketinggalan. Huwa. wa yuhyi wa yumitu Huwa yuhyi wa yumitu. akh Akh. akhladahu Akhladahu. yakhtafu absarahum Yakhtafu absarahum. id Il. biiznihi Bi'ilnihi. idhum alaiha qu'udun Idhum alaiha qu'udun. ar Aur. ardhun Aurubun. wa arsala alaihim tayran Wa arsala alaihim tayran. iz Is. Is. rizqan Rizqan. wa khalaqnakum azwajan Wa khalaqnakum azwajan. as As. nasta'inu Nasta'inu. yuwaswisu fi suduri Yuwaswisu fi suduri. Kemudian ntar, Jo. Ini, Jo. ya. Jo. Ash. Jo. Ashtata. ash Ash. ashtatan Ashtatan. alam nashrah laka Alam nashrah laka. az Basok, salat, ya as. yaslaunaha Yaslaunaha. tasla naron hamiyatan Tasla naran. Tasla. 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 Naran. Tasla.
Kemudian ad ad'afan ad'afan kaidahum fi tadlilin kaidahum fi tadlilin az az yazharu yazharu azlama alaihim qamu azlama alaihim qamu. Kemudian again al al maghfiratun maghfiratun la yusminu wa la yughni la yusminu wa la yughni af af afidatun afidatun la ya'uduhu hifzuhuma la ya'uduhu hifzuhuma ah ah ahlika ahlika wa ahdihim ra'una wa ahdihim ra'una al al alqa alqa fa'alhamaha fujuraha fa'alhamaha fujuraha. Kemudian Cok, banyak ini kemajuan ya saya Cok sekarang. ini saya terakhir ya Pak Ustadz. Enggak, harusnya tadi satu lagi. Jadi Bu Dewi nanti ada lagi. Arsad. Bu Dewi Arsad jam kedua tadi ada halangan. Belum datang, dia masih bekerja. Pas jam ketiga barusan, harusnya Bu Dewi Arsad dulu. Dia dipanggil dulu mungkin sama miswanya. Ini masih ada satu, Cok. Oh, tidak satu. Tahu kalau Bu Dewi Arsad ada halangan, nanti entah siapa yang mau, nanti tinggal bilang sama Bu Rehan ya. Iya. Masih ada satu. Kenapa, Jok? Mau sampai terakhir, Jok? Enggak. No, janganlah, Jok. Banyak-banyak lah. Sedikit-sedikit Jangan aja. dikit-dikit aja, yang penting lancar. Ya, Kamu udah banyak kemajuan nih, Jok, Masya Allah. Sering latihan ya sama Mbak Rehan ya, sama Markona ya? Iya. Iya. Sama Mbak Melati, sama Melati juga, Mbak Melati. Iya. Teruskan ya. Teruskan, karena kalau belajar hanya mencukupkan satu, lama pinternya. Apalagi kamu sekarang lagi di karantina kan, nggak kemana-mana. Iya kan, kita banyak mendekatkan diri sama Allah. Sebetulnya kunci kematian itu kan banyak. Karena kalau kita tuh nggak bisa masuk surga atau neraka kalau belum mati kan, itu belum meninggal. Tapi kita berharap jangan ya, jangan terkena. Kita jangan sombong, kita juga jangan terlalu ketakutan. Kita punya Allah kok. Ya, insya Allah. Tetap ikhtiar. Apa yang dibilang harus pakai masker, harus menjauhi kerumunan, ya harus diikutin itu ya. Karena memang virus ini katanya cepat menyebarnya. Allah. Ya. Falyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan. Walyabqu kasiron. Walyabqu katsiran. Huwa aghna wa aqna. Huanya kan dari tadi kamu huanya kan dengeran ya? Hua. Enggak kurang ya? Iya. Huanya kurang apa gitu jadi. Harusnya Iya. huwa aghna wa aqna ya. Ejo. Jangan takut, Jo. Iya. Kamu udah Huwa pintar, Jo. aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Kemudian Hum azlama wa atagha. hum azlama wa atagha. Kemudian
Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa man awfa bi'ahdihi. Wa man awfa bi'ahdihi. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. Yasnuna sudurahum. Yathnuna sudurahum. Kemudian Naikin idhum. sedikit. Nggak Udah kelihatan. nih banyak nih idhum. Ya. Ini idhum. Idhum. Ada. Ada. Ya silakan. Idhum 'alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Faqad ablaqtuma. Faqad ablaqtukum. Faqad ablaghtukum. Wa Kemudian min khizyi yaumi bukan idzin. his zai. Wa min hizzi. Khizyi. Hizzi. Wa min khizyi yaumi idzin. Wa min khizyi yaumi idzin. Kemudian Faqala li sahibihi. faqala li sahibihi. Kemudian Adghasu ahlamin. abghasu ahlamin. Kemudian Astakhlishu li nafsi. astakhlishu li nafsi. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Wakhfid janahaka. Pendek ujungnya. Ya, Ulang. ya. Pendek. Wakhfid janahaka. Wakhfid janahaka. Jadi panjang pendek itu harus dilatih, harus konsen. Jangan sampai nanti udah ke Quran, panjang pendeknya masih keliru. Nah itu sepele tapi penting gitu ya. Nanti Iya. orang akan bilang, oh katanya udah belajar, tapi kok gitu. Karena dalam Quran panjang pendek itu peranan penting. Punya makna tersendiri ya. Beda dengan Iya. bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Paijo ketemu Markonah. Paijo ketemu Markonah. Paijo ketemu Markonah. Sama aja. Ya. Artinya gitu juga. Tapi Quran panjang pendek punya arti. Kafirun. Orang kafir. Kafiruna. Banyak orang kafir. Kafironi. 2 orang kafir gitu ya. Ya silakan. Tak. 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 Yak. Yak di mana? Titiknya di atas. Wah, gimana? Tak. Tak. Tak kulu. Tak kulu. A'ma. A'ma. Akramu. Akramu. Aqwamun. Akwamun. Ra'fatun. Ra'fatun. La'nati. La'nati. Ntar ke atasnya tuh Jo. Ngomong Jo. Bari ke Iya. atasnya dikit. Oh, Masya Allah. Kalam Markonah. Yuk. Sakratun. Sakratun. Taqharu. Takharu. Akhtana. Akhtana.
ba'dihi ba'dihi ladikra ladzikra ruziqna ruziqna imtalati imtalati a'toina a'tayna yuksiru yuksiru suqyaha suqaya. naikin sedikit. Oke. Yang ini, mu'minun. Mukminun. Mu'minun. Mu'minun. Mu'tadin. Kamu nggak bisa ainnya ya? Belum, Mu' tuh nggak den. Belajar sama Warkonah ya. Mu'tadin. Orang kayak keselak. Mu'min. Ini keselak ya. Misalkan kamu ada roti atau apa ditelan. Mu'tadin. Ulangin ya. Boleh. Mu'tadin. Mu'tadin. Mukramun. Mukramun. Yaqra'u. Yakra'u. Yu'tihi. Yu'tihi. Aduh, pesannya kalau boleh ditulis nih. Lagi ngajar, jadi saya nggak bisa buka voice. Yu'tihi kemudian. Ni'mati. Tuh nggak bisa kan ainnya kan. Mari nikmati. Kebiasaan orang kalau bilang nikmat kan nikmat. Padahal nikmat ya. Dengan ain bukan dengan ka. Ulang. Ni'mati. 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 Bukmun. Bukmun. Umyun. Umyun. Apa tuh? Kemudian. Aduh, Jo. Yang ini Jo. Kau pintar sekarang Jo. Masya Allah. Jadi dia sama rahmahnya. Amin. Jo. Ya. Falyati mustami'uhum. Falyati mustami'uhum. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Kemudian. Wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikraka. Ahsani taqwimin. Ahsani taqwimin. Khasmani bagha ba'duna. Khasmani bagha ba'duna. Amhilhum ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Yang ini. Yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'una fiha ka'san. Min a'malihim syai'an. Min a'malihim syai'an. Naba'ahu ba'da khinin. Naba'ahu ba'da hinin. Kamu ke ain yang habisan. Naba'ahu ba'da hinin. Ayo diulang lagi. Naba'ahu ba'da khinin. Naba'ahu ba'da hinin. Kemudian. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Fa asarta bihi. Nah. Oh, iya. Ayo lagi.
Fa'asarna bihi naq'an. Fa'atharna bihi naq'an. Kemudian. Lisa'yiha radiyatun. Lisaiha radiyatun. Kemudian. Naikkan sedikit. Oke, siapa takut? Nih, saya taikin. Markona juga nggak takut. Ah, ya. Ya, Jo. Yaqulu ahlaktu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Khalaqna zawjaini. Khalaqna zawjaini. Sebaiknya diulang-ulang sampai lancar benar. Tapi kamu udah lancar ya, Jo ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abadan. Abadan. Kemudian. Lisaiha. Lisa'yiha radiyatun. Nih Markona tolong ainnya dilatih nih. Lisa'iha. Lisa'iha bukan lisaqiha ya. Lisa'iha radiyatun. Ayo lisa'iha. Diulang. Lisa'yiha radiyatun. Lisa'iha radiyatun. Falyadhuquhu hamimun. Yang itu. Falyadhuquhu hamimun. Bi'ijlin hanidin. Bi'ijlin hanidin. Kemudian. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Kemudian. Wa aufu bi'ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Kemudian. Naikin sedikit. Oke. Yang ini. Wa aufu bi'ahdi. Tepatilah kamu kalau punya janji ya. Jangan janji sana, janji sini, bohong semuanya. Ya, lakum. Lakum kaifa tahkumuna. Lakum kaifa tahkumuna. Khudh biyadika dhi'san. Khudh biyadika dhilsan. Walau Benar. walau kana dha qurba. Walau kana dha qurba. Walau alqa ma'adhirahu. Walau alqa ma'adhirahu. Kemudian. Asfala safilina. Asfala safilina. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Kemudian. Hadana subulana. Hadana subulana. Kemudian. Wa namariku masfufatun. Wa namariku masfufatun. 5 halaman lagi ya. Jo. Ya. Sudah. Oh, sudah. Iya, oke Jo. Makasih Jo. Mudah-mudahan cepat pandai, ini udah pandai ya. Sering lupa panjang pendek sama tadi saya. Huruf idhar ada berapa Jo? Huruf idhar. Hah? Ada 6. Apa aja? A, H, Kho, A, Go, H. Huruf idgham ada berapa? Idgham 4. 6. Idgham secara 6. Terkumpul dalam Yar maluna. Yar maluna idgham dibagi 2. 1 idgham. Bikunah. Hurufnya ada 4. Apa? Ya, nun, mim, waw. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Kedua.
Lamro. Lam ro idgham Bilaguna. bila guna. Jadi ada idgham bi guna, idgham bila guna. Huruf iklab ada berapa, Jo? Huruf idgham. Huruf iklab, Jo. Iklab, Jo. Iklab. Itu iklab. Iklab, Jo. Iklab. Masih lupa. Ada apa? 1, Jo. Ba. Iya, Jo. Ba 1. Huruf ihfa baru yang banyak, Jo. Kalau ihfa lupa mending. Iklab 1 kok lupa, Jo. Jo. Iklab 1, Jo. Kalau ihfa 15. Iya. Hafal nggak yang 15? Yang 15. Belum. Tak Belum sa. Belum. Belum ya. Tak sa dal zal zai jim sin shin sodo to za fakoka itu ya. Iya. Oh, Markona nggak belain belum sampai situ katanya. Terus ngapain aja, Jo? Belum sampai situ, Jo. Gak apa-apa, Jo. Terima kasih ya, Jo ya. Mudah-mudahan virusnya segera berlalu ya, Jo ya. Kita bisa beraktivitas kembali gitu ya seperti sedia kala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.